Hello guys, bugünkü videoda İngiliz tilindeki adverb, adjective, sınatoş jana taktоштор жөнүндө öğreniriz. Алдыда geçirim surayım. Grip болгондугум үчүн үнүм biraz başkaça чыгып жатат. Taktош жана сынатоштун эрежесин кыргызча карап өтөбүз. Taktош деген эмне? Taktош kıymıl hareketin arkanda kırdağlığın, belgelerin, bolgon ordun, mezgilin, sıfatın bildiret. Sınatoç degen emne. Sınatoç zattın belgisin, sıfatın, sapatın, tüsün, münözün, sırtkı görünüşün bildiret. Bu videoda ekönün İngiliz tilindeki kanday koldonuların jana alardın İngiliz tilindeki ordun talkoolayбыз. En başında İngiliz dilindeki adjective, sınatoç menen başlayбыз. İngilizce sınatoç. Adjective is a word that describes a noun. Deyt. Bul jerde sınatoç zat atoçtu сүрөттөгөн söz. Zat atoç degen bolsa bul жерler, adamlar, neseler же болбосо абстрактуу идеялар. Misalga, I cut a yellow apple. Men sarı almanı kestim. Bu jerde sarı degen söz sınatoç, sebep degende alma degen sözdü сүрөттөп жатат. Kanday alma? Sarı alma. The flower is beautiful. Gül koz. Güldü сүрөттөгөн söz bul jerde koz degen söz. Demek koz degen söz bu sınatoç. She's an honest girl. Al çınçıl kız. Bul jerde kız degen sözdü, çınçıl degen söz сүрөттөп жатат. Ошондуктан honest degen söz bul sınatoç. Süйлөмдөрдө көргөнүңүздөй sınatoç zat atoçtun aldında gelet. Yellow apple, sarı alma, red car, kızıl una degендей. Je bolboso to be etişten giyin gelet. The flower is beautiful, she's an honest girl degen misallarda көргөзүлгөндөй. To be etişleri bolsa am, is, are, was, were, will be etişleri. Emi sınatoçtun türlörün kıskaça talkoolap ketebиз. Descriptive adjective. Bul jerde descriptive adjective degen sıfattoçu, sınatoç. Descriptive adjective zattın tüsün, formasın, sıfatın, münözün сүрөттөйт. A short man, kıska kişi, a soft bed, yumuşak kerevet, white snow, ak kar. Bularga girgen sözdör bad, jaman, good, жақсы, tall, short, uzun, kıska, long, uzun degen sözdör. Kıskasını aytkanda zattın, formasın, sıfatın, münözün сүрөттөгөн sözdör bardыгы ушул sınatoçко kiрип кетет. Kийинки quantitative adjectives. Bu sınatoç zattın sanın je bolso kөлөмүн көргөзөt. Misalga 3 apples, 3 alma, 1 alma, 2 alma, some people, several books degen sözdör kiret. Kıskaça aytkanda zattın sanın bildirgen sözdör ушул sınatoçtun türünө kiрип ketişet. Demonstrative adjectives. Bul көрсөтмө sınatoçtur. Zattın kayсы ekendигин көргөзүшөt. Buga this, that, these, those, bul, tigi, bular, tigiler degen sözdör kiret. Taandık sınatoçtur. Taandık sınatoçtorgo menin, senin, anın degen sözdör. Interrogative adjectives. Surooluk sınatoçtor. Buga kayсы, kaysının, kanday degen suroolor kiret.
Alemi sınatoştun salıştırmacana küçötmö darajaların biz keyinki sabaklarda kеңири talkulayбыз. Sınatoştu düşündük, emi adverb taktoçko ötöbüz. This adverb describes a verb, adjective, and an adverb. Bu yerde taktoç, etişti, sınatoştu, süröttüyt dep жатат. Taktoçtordun türlörün karap ötöbüz. Birincisi bul adverbs of manner. İş hareketli münözün körсөткөн taktoçtor. Taktoçtun bul türü kıymıl hareketin kanday bolgonun körgөзөт. Janadagı bul türdö sınatoçtordu taktoçtorgo aylantабыз. Sınatoçtu taktoçko aylantуу üçün ly деген мүчөнү sınatoçko ulayбыз. Misalga quick tez, quickly tez jol menen degендей, soft softly, loud loudly, slow slowly, beautiful beautifully, careful carefully dep sınatoçtun taktoçko ötüp ketişet. Misalga he ran quickly. Al tez çurkadı. Bu yerde Kırgızçada he ran quick desek al tez çurkadı dep kotorulgany menen Anglисчеде he ran quick desek туура эмес сүйлөм болуп калат. Себеп дегенде quick жөн гана сынатооч болуп, кыймыл аракеттин кандай болгонун сүрөттөбөйт. Ошондуктан ly деген мүчөнү улаганыбызда quickly tez деп кыймыл аракеттин кандай болгондугун көргөзөт. She spoke softly. Ал жумшак сүйлөдү. He walks slowly. Ал жай басат. Көргөнүңүздөрдөй, тактооштор кыймыл аракеттин кандай болгонун көргөзүп атышат. Жай, тез, жумшак, коз, же этияттык менен же тынч болгондугун көргөзүп жатышат. Бул жерде ly деген мүчө уланбаган тактоочтор дагы бар. Булар ly уланбастан эле колдонулат. Fast, tez, late, geç, early, erте, hard, kıyın, or degендей. Misalga she came late. Al geç geldi. Lately dep koldonboyбуз. She drives fast. Al tez aydayт. Бул жерде дагы fastly dep koldonboyбуз. Fast боюнча эле кала берет. Fast бул тактооч. Кийинки тактооч бул adverbs of place. Bir нерсенин ордун көргөзгөн тактооч. Bularga outside, here, there, everywhere, nowhere, upstairs, left, right, north, south деген сөздөр кирет. Sırtta, bu жерде, tigi жерде, бардык жерде, эч бир жерде, үстүнкү этажда, оңдо, солдо деген сөздөр. Бул сөздөрдүн бардыгы заттын ордун көргөзөт. Булардын баары тактооч. Adverbs of time. Bu vakıtты көргөзгөн тактооштор. Bu tактоошторго soon, жакында, now, азыр, later, кийинчерээк, then, кийин, tomorrow, эртең, today, бүгүн, ушуга окшогон убакытты көргөзгөн сөздөр кирет. Кийинкиси бул adverbs of frequency. Бул жыштык тактоочтор деп которуп калат экен. Буларга кандайдыр бир иш аракет канчалык көп же канчалык тез болуп турарын көргөзгөн сөздөр кирет. Always, дайыма, usually, адатта, generally, жалпысынан, often, тез, көп учурда, sometimes, кээде,
occasionally, anda sanda, gez gezde, seldom, rarely, seyrek, never, hiç kaçan degen sözler giredi. Keyinki bul adverbs of degree. Kıymıl harekettin, dengelin, görgözgön, taktoştur. Very, abdan, too, dağı, quite, takır, taptakır, almost, derlik, yakın, enough, yetişti, so, şunçalık, oşentip, uşuk okşoğun kıymıl harekettin, kanday jol menen, je bolsa kıymıl harekettin, dengelin, görgözgön sözдөр uşul taktoçko girip geledi. Bu videoda sınatoş jana taktoçko girgen sözdördü biraz da olsa öýrendik dep ümitlenim. Sınatoş jana taktoçtun bardyk türün bilүү bu zarыл emes. Jon gana taktoç bul angliz tilinde adverb degendi bildirgenin jana taktoç kıymıl harekettin arkanday kırdalın belgilerin bildirgenin bilsek bolot. Al emi sınatoç bul zattardın, sıfatın, tüsün, sanın bildirgenin jana adjektif ekenin bilgenimiz jetişdi dep oylaýym. Jana dagы kanday sözdür taktoç jana kanday sözdür sınatoç bolgonun öýrendik dep ümitlenim. Uşunu menen sabak aýagyna gelip jetdi. Keyinki jolu görüşgönçe goodbye.